magambo narakubwiye ngo iyo bigeze ku kintu bita gusobanura cyangwa se mugasobanuye nge niciramo n'amagini bimeze bite hey mwibutsa ni 7,000 byonyine ku kwezi wishyura kuri 078823 hey ntago nari kuzajya njyeyo imunsi umwe cyangwa njye iminsi 2 wapi wigeze wumva ivuba ukuntu mu cyari cyaryo riba risakuza oya ngiye ndigumira hano biriya bintu bintera ubwoba byari bimaze bino bivubi byagendaga bikica ubuki bikabangamira n'inzuki wipe out the whole colony. Iyo ntareba neza byari kuzangiza ubuki bwose mbega bikangiza umutima. Well, that's between. None sinzi ibyo byangiza ubuki ugiye kubikorera iki ndabyitaho. Okay. Sawa. I understand these things. Ibyo bintu none ubundi kubyumva gendo bikemure. I just wanted to thank you. Nashaka kugushimira. For putting up with me. Kubora nyihanganiye. And all of my bees. N'inzuki zanjye. Crabgrass and weeds and you brought it. Hano hantu hari habi harabaye nk'amatungo. Blessing. Warahaje uhagira neza uhongera kwasubiza ubuzima uri umugisha. Bisa nkaho n'umugabo hano hantu atuye ari uyu mugore wamwemereye kwatura. Gusa umugore wakavuga ati hano hantu watumye hagira ubuzima. Hello, I just got a message. Mbonye message mbwira ngo uyu mugore akimara ndagira ngo kano kantu karebe neza witonze. Akimara kubona imashini kekijemo virus. Hari ikigo yisamagara kirebe ko yacyamukuriramo virus muri computer. Ni boy di wamagaye. Problem with my computer. Computer yanjye ifite ikibazo. Ntugire ikibazo. Twebwe ikigo wamagaye ducuruza cyangwa se dukora ibintu by'ama antivirus. Buri mashini yashobora kuzamo virus ukitabaza company zikora ama antivirus ngira ngo mwese mashini yanyu menshi afite za antivirus. Ibyo ngibyo rero mu byo dukora. Oh, I'm sorry, I'm not a computer person. Nje bintu bya computer ntago mba mbizi cyane. The name of your product is? Harya wambwiye ngo produit mucuruza yitwa ngo iki cyangwa se nyine izo antivirus mucuruza zitwa ngo iki? Hano muvumva ari kwikorera ibyo yikorera. Rebe film ari guhakura. Film bayise umuvumva. Our records show that you actually have an older version on your account. So I'm going to Twebwe rero nk'abantu ducuruza antivirus tumaze kumena ko mu mashini yawe bisa nkaho weho ufite version ya kera ya antivirus kandi hasotse cyashye muri uyu mwaka. Is uninstalled. Birasaba ko iyo ngiyo iri mu mashini yawe uyaninstalinga cyangwa se uyikuramo. All the latest version. No, ukinstalamo latest version. Ugashyiramo version ya nyuma ya antivirus twakoze kugira ngo mashini ive mu virus. Ari gusobanura n'umukecuru. I have no idea. Ibyo uri kuvuga n'ubwo ibyo uri kubivugamo ntabwo nzi ko wabikora. Ibintu byose n'umukobwa wanje ubinkoreza antivirus n'uzinkiramo cyakazinkurira murabiza abantu tumaze gusaza tuba dufite abana baza bakadukorera utuntu nk'utwo bitwa bakarinda nabandi nkabo bakaza bagashyiramo ubwo antivirus bakeditinga ubuntu bw'ubumarenyeri. Uyu mukecuru navuga ati ibyo bintu ntabyo nzi. Umwana wanje ni ubinyestarira. I would recommend take your computer to an IT specialist. However, urabizi iyo computer yawe rero biraza gusaba kuyijyana mu mujyi ukajya kure umuntu bita Fidel Bisengimana akaba ari ubigukorera. That you will lose. Ikindi nuyishyira Fidel Bisengimana iyo computer yawe data zose ibintu byose urufite kuri iyo mashini yawe uraza kubibura mukecuru. They'll have to replace the kubera ko biri buze gusaba ko iyo hard disk isa nkaho yafashwe na virus bayisimbuza byose uraza kubibura barayiformat remote out here. Ariko nanone hari uburyo twabigukorera turi hano tukagufasha twe nk'ikigo gicuruza antivirus iyo mashini yawe izo virus tukayigukuburira tukayiguhanagurira tukagushyiramo latest version ya antivirus yacu kuko utazi kubyikorera bakabikora remotely. Everything I have is on the computer. Iyi computer ngira guca ko basi ibintu birimo kuko ibintu byose mfitone byinshi. There's actually a software package that you hari uburyo rero twakwereka mu buryo downloading antivirus ishobora kuba yamfasha nkinjira mashini yawe nkabigukorera tutari kumwe. Hari uburyo nyine mashini yawe ushobora guha umuntu nyine access akinjira mashini yawe mutari kumwe akinjiramo akaba yakora ibintu byose akagukorera ibintu byose mutari kumwe. Sasa uri umugabo arabwira umukecuru ati hari application ngiye kubwira downloading kare bumfasha kwinjira mu mashini yawe nimara kuyinjiramo mbigukorere tutari kumwe kuko ndumva uri wenyine kandi ibyo bintu utazi kubikora. Tell me what to do. Sawa mbwira icyo nkora umukecuru aramwemerera. Murebe filime mwitonze. Okay, can you type this? Andika ibintu ugiye kubwira. friendlyfriend.net. Sounds. Arabimubwira. friendlyfriend.net. I'm there. Ninjiyemo. Should be a button on your website. Install. And you click on that button. Kanda no hano handitse install. Yinjizemo nyine cyangwa se installing iyo application cyangwa se open close on your desktop as I reinstall the virus shield for you. Ubu ngiye gukuriramo izo antivirus nkiremo. Basore ahita kupa umukecuru amucecekesheje arabanza abwira basore. Fucking clowns are paying attention. Mwabikora kimwe nizere ko muri kunyumva. Mwese mukora ibyo mugomba gukora. You sound like a goddamn muvuge nkaho muri amarubu. Muranyumva. He has got
10K checking. uriya mugore bahise binjira. Nyagasani, wabonye ya makosa yo kwemerera abantu ngo binjire muri telefone yawe cyangwa mu mashini yawe? Umugore bahise binjira mu mashini, bahita basanga hari konti y'ibihumbi 10 by'idolari, hari indi konti Life insurance annuity, Roth. uriya mugore hariho nanone assurance y'ubuzima bwe cyangwa se byanditse twita ngo ni pension, IRA. harimo amafaranga y'umwaka akoresha Holy za pension. shit. Ikindi uriya mugore hari konti afite iriho miliyoni 2 z'amadolari. And a $2 million. Hari konti tubonye mu mashini y'uriya mugore acyemerera abantu ngo binjire mu mashini, bahise binjira ku makonti. Ibi babyita kuguhakinga, bakakwiba bakakwinjirira. Aba ni abasikama niko babita. Umukecuru bahise binjira mu mashini ye, ati hari konti tubonye iriho miliyoni 2 z'idolari, kandi uriya mugore niwe sinyateri w'iyo konti. Bivuze ngo iyo mafaranga bayatwara. So some fucking chair. Bisa nkaho ari amafaranga ariko y'ikigo nyine gifasha abatishoboye cyangwa se imfubyi. Uriya mugore nyine iyo konti akaba ari we musinyateri kuri iyo konti y'icyo kigo. Mbega urumva ntabwo ari amafaranga ye. Kids. Basore, Strip mine and begin. ari amafaranga yose tuyamwambure. Urebe mukecuru, My computer's going crazy. computer yanjye kiri kwivangavanga bigenze bite? Madame ukore kuri keyboard na gato baramubuza na waremera. Uyu mukecuru aturanye n'umuvumvu. Umuvumvu yabwiye umukecuru ngo warakoze kunyakira. Inconvenience. I'm going to credit Madam. subscription fees. How about that? I've gone ahead and deposited $500 into the account ending 02. Madame ugiye kutwoherereza rero. Account? That's an account that I manage. You log into that account and verify the transfer, please, Ms. Parker. Ndagira ngo mve amagambo. Because this Madame bitewe n'ibibazo rero twaguteye twebwe nka company ishinzwe gukora ibintu by'ama antivirus, tugiye kugusubiza amafaranga wishyura buri mwaka. Mbega twakwita nka abonema cyangwa se amafaranga nyine ya company yacu wishyura kugira ngo tukurinde ibintu by'amavirus aza muri computer. subscription fees. How about that? Urabyumva gute? Deposit Giye koherereza amadolari 500 Zero. kuri konti yerwa na 020 bamaze kumuhakinga, bamenye na konti ze imibare igiye iherwa. Not my account. Iyo account ntabwo ari yanjye, Account that I manage. ni konti managing. You log into that account. Iyo konti yinjiremo, Transfer, please, Ms. Parker. udurebe nimba rero bita Madame Paka. Uretse turebe Madame yinjira, bagiye kumwohereza amadolari 500 yajyaga yishyura. There's a transfer for 50. Mbonye munyohereje 50,000 ahubwo by'idolari aho kunyohereza amadolari 500. Set the hook. Umugore yamaze kugwa mu gatego ko kumutera imbabazi. Wumvishije bano abasikama kugira ngo bakwibe neza, barabanza nabo bakakoherereza. Uyu mugabo abwiye umukecuru ngo tugiye kohereza amafaranga yishyuraga ku mwaka amadolari 500 kubera ko huye n'ibibazo bya virusi, arangisha amwoherereza 50,000 by'idolari aho kumwoherereza amadolari 500. Ms. Parker, Madame Paka, I made a terrible mistake. ngozi ikosa rikomeye we. 500. Nakagombye gukoherereza amadolari 500, none nkoherereje 50,000 by'idolari, kandi abyohereje kuri konti uyu mugore amanaginga, ntabwo ari kuri konti ni konti abereye umusinyateri yo gufasha abantu nyine. Iriho miliyoni 2 zigera ku idolari nyine, kumwe usanga ari nk'ikigo uhagarariye nyine rwe musinyateri. That's the key. Nyagasani, sinzi ukuntu nkanze naba gukohereza 500 uhereza 50,000 by'idolari, I got kids. kandi mfite amana. Fucking kids. Ndabeshya ntabana ngira, ari kujya amumyutinga akamujekesha ubundi akavuga bano barase. Oh, I don't want you to get in trouble. Sinshaka gushyira mu bibazo ngo kazi bakwirukane ngo wanyohereje 50,000 by'idolari kandi ugomba kunyereza amadolari 500. I could wire the amount Aya back. mafaranga rekanya gusubize, We'll need a different. ariko biraza kunsaba izindi password nanone. Uretse gato nkohereza ayo mafaranga yawe, The master password. nashyiramo iyo password ngo yinjire muri konti ye, rero ngagiye kunsubiza ayo mafaranga yandi, aho niho tugiye kumwibira. Okay, so the second we get it, we Muri ayo masegonda agitangira kwandika, akimara kwandikamo password z'iyo konti ze zose tureta tuzisigaho 0. Umukecuru aza gusubiza uriya musikamo amafaranga ye. Kwa kundi umuntu ashobora kubwira ati nkoherereje 50,000 by'idolari, ubwo ni hafi miliyoni 30 z'amanyarwanda. Ati kandi agomba kohereza wenda amadolari 500. Umukecuru agiye kuyamusubiza, ariko biramusaba ko abanza agashyira mu password. Umukecuru aza gushyira mu password, agishyira mu password baravuze ngo konti ze zose barahita bazisigaho 0, barahita bamwiba amafaranga ye. Ibi nibyo bita guscaminga. Cyangwa manze bamagare kuri banki. You're probably right. Bada ibyo uvuga ni ukuri, There goes my job. ariko akazi kanjye barahita banyirukana. Goes all. Urabizi kuri banki baratinda kubahamagara n'ibiki, n'ubu ngubu kuri kazi batangiye kumbwira ngo kuki nkoze ikosa nkohereza amafaranga menshi. Umukecuru ashyira mu password. Kids. Pictures on the Sinshaka kubura amafoto y'abana banjye ari muri iyi mashini, bana banjye. computer. Umukecuru ashyize mu password, arasubmiting. Konti bahita bayisigaho 0, indi 0, indi 0. Yes, turamuriye. Wabonye itsinda ry'abasikama cyane cyane bano usanga Dubai barishyize hamwe. Za Dubai babaye cyane ubusanga umukecuru mashine irazima, mashini iramuzimana, baramurangije, baramwibye, bamwibye amafaranga ye yose.
yandi bita ngo ni pansiyo y'izabukuru ze barayamaze barangije na ya konti abereye umusinyateri y'ikigo cy'abandi ya konti baba baragushinze wenda ngo ni uza y'ikigo cy'abandi gifasha abatishoboye nayo barayatwaye ataraye miliyoni 2 z'idolari ubwo ni mu mamiliyari nk'atatu y'amanyarwanda. Njurizi akimaze izina rya Njurizi utebonye mama we yirashe yapfuye turashize mukecuru bamwibye. We can clear him as our best and only purpose. Clear him. uriya musore mbere yuko tumurekura biraza gusaba ko tubanza tukabinyuza mu buryo busanzwe nyine bw'inzandiko. That's your mother, I understand. Ndabizi mama wawe niwe wapfuye ndabyumva. There's a world where she committed. Ariko ni ibintu bigaragara ko yiyahuye nta muntu wamwishe. Suicide. You can't be serious. Murabina ko muri seri. Loved life. Mama wanje niwe muntu wakundaga ubuzima bwe kurusha abandi bantu bose bo kwisinzi. Birashoboka ko waruzi ko umuntu akunda ubuzima bwe atakwiyahura ariko ugasanga mumaze gutandukana yakubitanye n'ikibazo kikamunara kwihangana akiyahura. Uyu mukobwa ari kuvuga ati mama wanje ntago yakwiyahura niwe muntu nzi wakundaga ubuzima bwe ariko yabukundaga bataramwiye amafaranga y'ubuzima bwe bwose. Completely ignore the big white dude in her house. Nitwirengagiza kuri musore namufatanye icyuma mu rugo rwa mama. Umuhagurutse uyu musore nawe yaraje ngo bamutekere. Ari hano. Rebe. Right? Bakwita Clay. Adam Clay? Adam Clay? I don't have much to say. Nta byinshi byo kuvuga. Got a couple of questions. Hari utubazo duke dushaka kubaza. Doing in my mother's house. Wakoraga iki mu rugo rwa mama? I was bringing her a jar. Nari muzaniye jar of honey. Yamuzaniye ubuki bwa Kinyarwanda, yaramuzaniye igikombe cy'ubuki. A jar of honey. Igikombe cy'ubuki. We need the poo. Urinde uzanira abantu ubuki. Bees. Jewe nita ku nzuki, I keep bees. Ngiye nyine ndi umuvumvu. How do you know my mother? Mama wanje muziranye muti. Rent some space in the barn from her. Mukodesha y'ikiraro hakurya nkagikoreramo ibintu by'ubuki nyine mukodesha ikintu twakwita nk'ikiraro kinini cyangwa se byabizu nyine binini biba biri hirya abantu badakoresha ariko nyine nicyo ngoreramo ubuki bwanjye. Kindness. Twansinyanye amasezerano y'ubukode. What the fuck were you doing? Wakoraga iki mu rugo rwe rero? She didn't answer when I knocked. Nakomanze niyitaba cyangwa se niyaza gukingura. Car in the driveway. Ndangije mbona imodoka iri hakurya. Come on, I had to. Numva umwotsi kaka aramuka umwotsi kari kuvuga nyine kaga kamwe gasakuza ukabimenya ko inzu umwotsi wazamutse njya kureba ni ibiki birimo. You noted. Ibisugi byose wabibonye. Got a law enforcement background? Wigeze ukorera leta se cyangwa ikigo cya gisirikare ku buryo utudetaye nk'utwo ngutwo duto tumenya ukavuga ati hano hantu hashobora kuba ari ikibazo. Hari ubujya asobanuyemo ibintu abapolisi baravuga ati ibyo bintu bikorwa ubundi n'abantu bafite umwitozo mbega banyuze mu bintu bya gisirikare cyangwa bya gipolisi ku buryo ubona utudetaye duto tukamenya ko hashobora kuba ari ikibazo. I take care of bees. Nababwiye ngo ngiye nita ku nzuki ibyo bya gisirikare mumbwira nabyo nzi. Ndi umuvumvu. Filime bayise umuvumvu. Ayitacho ntavuga amagambo menshi ntaseka ntagaragaza akababaro ntagaragaza ibyishimo aratuje mwinjiza mu modoka. Umukobwa dore ukuntu areba nawe ni umuribwe n'umupolisi yaje hano karebeye uyu musore wo ko ni umuvumvu afite ibintu by'imitibano cyangwa n'ibyo yitirira kureba imiti birahari koko y'inzuki. Umukobwa yaje hano mama we yapfuye yaje hano mama wajya gupfa byari bimeze bite tegetse bite kureba konte za mama we zose zari ziriho zero. Hano ni uhera ubibona ukavuga ati mama wanje wari ufite mana yanje. Umukobwa yarabibonye ko mama we bamusikaminze abantu barahumuye barakwiba konte zawe bagasigaho ubusa. Uzareba na bwabo mobile money bwanyu mubika amafaranga barabwiba bagasigaho ubusa barara kubwira ati shyira hano muravugana ariko nawe ubigiramo uruhare buriya kenshi kugira ngo bakwibe. Ntago umuntu yapfa kuza ngo kwinjirire mu bintu nawe atabanshije kugutuburira. His hands tested negative for gunshot residue. Uyu musore twapimye imbunda yarashema mama wawe kugushimira. Ko mama wanje wari umaze iminsi umwitaho. Hese abyumva ko umusore yari umushuti wa mama we yaramuzaniye n'ubuki urumva ni umuntu nyine n'umushuti wa mama we. Tried to stay in her life as much as I could. Nifuje kuguma mu buzima bwa mama wanje ko nshoboye ariko akazi nyine ni ibindi bintu urabiza abapolisi babagiye mu kazi ryo no yino. Ayo umuntu ashaje abaho afite irungu. Hari imyaka iyo umaze gusaza bimera nk'aho abantu batakikwitayo cyangwa se wagira ngo ntacyo bikivuze. Uba warahoze ubana n'abantu nka famiye muri benshi ariko iyo ushaje abana baragenda hari igihe umukecuru asigara wenyine. Abana baragiye i Kigali guhiga amafaranga ugasanga warashaje usigaye mu rugo wenyine kandi aribwo buzima atari ukukwanga. Hari uburyo ndi kumva muri accent yawe uvugamo nk'umuntu uturuka mu Bwongereza. Buriya Abongereza n'Abanyamerika bavuga bitandukanye. Uno mugabo rero ubu yari kuvuga nyine uhita ubyumva ko Cyongereza cyatari icy'Abanyamerika ari umwongereza kuva za London. Uyu mukobwa ariko yamubwiye
was born there. Niho navukiye mu Bwongereza. Iyo mpamvu uri kumva mvuga nkabo. Ni nka kuri nyine twe n'abarundi tuba tuvuga ikinyarwanda ariko umurundi aravuga ukahita uvuga turi umurundi, umunyarwanda avuga ukavuga ngo uri umunyarwanda, ariko twese wumva ikirimi n'ubundi ari ikinyarwanda n'ikirundi ukuntu mu gake gake. That she was out here alone. Mama wanjye byambabazaga kuba yibanaga no wenyine. Yari yaranze kuhava. Kiye kwibera mu mashyamba tuzi. Ni byinshi hano by'urwibutso bimunyibutsa bihari. You know, I think I know why she liked you. Mama wanjye impamvu yagukundaga umeze nka musaza wanjye. He was in MARSOC, a Marine Raider. Musaza wanjye yari umusirikare yari muri Marine. He was killed a few years ago. Imyaka mike ishize baje kumwica. Ubwo yaragiye ahantu kwataka. Loved. Mama yaramukundaga pe. He'd mow the lawn and you think he invented fire. Yaramukundaga wagira ngo niwe wavumbuye umuriro. I graduated the FBI Academy. Ubwo nanjye narangizaga amashuri yanjye muri FBI Academy ndangije kwiga. That's nice. Byari byiza, mama yarambwiye ngo ni byiza. She got scammed. Mama wanjye bamuskaminze, she got scammed. Ibyo byamubayeho nyine bamuskaminze. But he emptied out all her. Hari umuntu wafashe konte ze zose arazifida azisigaho ubusa. None barabasikama bari n'abagome. Konte z'umukecuru nta no kuvuga ngo basi tumusigire n'igihumbi azarya iki cyumweru ubwo dutwaye miliyoni 2 z'idolari. Bayamaraho yose. Nicyo gihumbi kibari icyabo. Things her retirement. Amafaranga yari yarizigamye, amafaranga ye pension ye. Every penny maxed out. Nta natanu bamusigiye. She was an educator. Mama wanjye yari umwarimu. Of a charity for kids. None bari baramutoreye kuba umuyobozi w'ikigo gifasha abana nyine batishoboye. They got 2 million out of. Iyo konte rero bari baramutoye ngo bari wiyobora bayihagarariye kumwe barakugiriye icyizere y'inyangamugayo yariho miliyoni 2 z'idolari bazitwaye. You know who did it? Wabikoze uramuzi. Talked to an agent in our cybercrimes office. Navuganye n'abantu bo muri cybercrime ndebe ko babikurikirana babare no mu Rwanda barahari bari ugiye muri Zaribu barakubwira ati nimba bakwibye gutyo nimba hari abantu gutyo babandi b'amatelefone hari ukuntu bari byaha nyine bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga nyine byose barabo muri cybercrime barabikurikirana. Operating for 2 years and we don't even have names. And even if we did, good luck building an indictment. Ati bambwiye ngo hari ikigo cyangwa se hari abantu benshi bimeze nk'ishyirahamwe bishyize hamwe basikaminga abantu bibana amafaranga menshi ngo mbega RIB yo muri Amerika iri kubakurikirana buri gihe bikurikirana ngo bere ko bazabafata. Some defense attorney would just argue that abo bigeze gukeka bakabafata baje kurekurwa bisa nkaho hari abandi babyihisha inyuma basa nkaho barengera life savings. Bagiye ngo kandi nanone ngabo bantu ngo bakunze kwiba abantu bageze mu zabukuru ngo akenshi ugasanga babibye udufaranga tw'izabukuru zabo two bari bari savingiye kumwe abantu basaza bakavuga ati narakoze cyane dore nsigaranye amafaranga azantunga kugeza mpfuye. Abo bantu b'abasaza wibukeneye bo batazi ibintu nk'ibi ngibi by'ikoranabuhanga nibo bakunze gushukwa nabo basore bakabiba. Bareba nyine babantu banyantege ariko ikirara nkamwe muri kureba filime ubusanga muri incakura nta muntu wapfa ko kwibira udufaranga ahantu hose turi kubera amakuru mu mufite cyane cyane bareba filime za Rocky mumaze kumenya wagwana. Maybe worse. Someone has a child. Ati iyo umuntu yibye umukecuru aba ameze nk'uwibye umwana muto. Atari cyo wibye umukecuru ni bibi cyane. Iyo babashe umwana ababyeyi baba bahari. Ababyeyi bakaza wenda bakaba bakubwira tutubabarije umwana bakakwiyama bakakwihanangiriza. Ariko iyo umuntu ababashe umukecuru cyangwa umuntu ushaje hari igihe abo bakecuru bahemukirwa nta n'umuntu baba bafite baregera. Hari igihe usanga abana be barapfuye umukecuru abana be bari kurata bahamagara ngo baze bamutabare. Uyu mugabo niyo mpamvu avuga ati umuntu babaza abasaza n'abakecuru cyangwa abantu bageze mu zabukuru uwo muntu ni mubi cyane kurusha ubabaza umwana. Ati uko ubabasha umwana buri ababyeyi n'abamurera babara hafi bakakwema bati ntugadukorere ku mwana. Atari kubabaza abakecuru igihe umukecuru arasigaye wenyine. Kandi namwe mwese murabizi abakecuru banyu se nimuzo mwabasize ibyaro n'abasaza. Hari igihe umuntu ashobora kubagirira nabi udahari ukazabikurikirana nyuma. Cyane ko abantu benshi bahemukiye abasaza n'abakecuru nta muntu ujya upfa kubimenya cyangwa se ugasanga nta n'ubyitayeho. Nje mbyitayeho kuba mu wanjye bamubabaje. And I'm stubborn. Ikindi mfunze umutwe nanjye ndi nkubaganye. Imana imfashe. Uno mujinga wakoze bino kuri mama wanjye ngomba kumubona. Oya ari iceceke. Umukobwa. Nje ngiye kwita ku mutiba. Ngiye kwita ku mutiba. Up all night. Ijoro ryose ni waryamye. Hive is more important. Umutiba niwo w'ingenzi cyane kurusha kuryama kwanjye. Umusore yitse yatse imodoka. Ahita aza ku mutiba. Aje kwita ku mutiba. Ndagira ngo urebe filime neza. Hano muri wa mutiba we hari aho yakoze aho kuzamuka ubuki akuremo ikintu cy'igitelefone by'abe telefone bimeze nka tastasterite bimeze nk'ibyombo aho yahamagaye. Urakora ibiki? Dore aho yahamagaye ukuntu bamubwiye. Twari tuzi ko yeguye avuye mu kazi. Yego nareguye. Ariko nyene faveri. What kind of favor? Ukeneye faveri. The name and address. Nyene izina na address z'ahantu.
Not easy. ntago byoroshye. Even the FBI can't find these people. Abantu ndi guhiga na FBI ngo byabananiye kuyihiga kubahiga. The FBI are twe ntago turi FBI, nta muntu watunanira. Rabi Suri Susanna Brands imodoka yarayikora nk'umuntu witegura urugendo ayimenera amavuta. Yego You weren't kidding. This one kicked my butt. koko ntago wabeshyaga, abantu wambwiye gushaka babanje kungora. Hiding all over the world. Abo bantu bari kwibisi yose wababonye. But who are these people? Bano bantu ni bande? I'm gonna find out. Ndaza kumenya ni bande. Umusore bamuhaye amakuru y'abo bantu yahigaga, ahita yatsa igifodi cye, ahita azana n'umuvumvu. Azanye ibi bido bibiri bya essence, ibijerekani. Urakeka ugiye hehe? This United Data Group? Hano no bita ngo United Data Group ni ikigo kirirwa giscaminga abantu kiba abana amafaranga. Know nothing about Ibyo nabyo tuzi. private property and Iki ni ikigo cigenga, hano ugeze n'ahantu higenga wahinjira kandi nta burenganzira ufite bwo kwinjira. Inside. Ngiye kwinjiramo indani. I want to burn it down. Nindangiza ntwike ino nzu yose. That- Hey! Umugabo ni umusazi ngo ngiye kwinjira ndagiza hano hose matwike. buddy. Ibyo ntago biri bubi. Fucking work Ahubwo we wasaze. the fuck back the way you Subira inyuma usubira aho uturutse. They do here? Uzi ibyo bakoreramo hano. buddy, I'm counting to 3. Ngiye kubara gatatu. Rimwe, 3. kabiri, gatatu. Yeah. I did it for you. Ndabigukoreye ndakubariye. Ndagiye gutwika etaje ngo ikoreramo abantu bishuriye mukecuru bamwibye amafaranga. Where this is a criminal Naba muzi ko murinda ahantu hakorera abanyabyaha. in our society? Birirwa basikaminga cyangwa se batuburira abantu b'abanyantege nke muri sosiyete yacu. Do you know that's who you work? Bakira ibyo bari basigaranye byose, ibyo murabizi. Do! Filime. Zehi. Fata ibijerekani n'umusazi. Ngwaje gutwika. Center. Gushaka call center bamuhana. Sign in here. Ugomba kumanza ugasinyana yanyuze kuri reception. Gakobwa kakora. Arasinya. N'amajerekani. The companies in the building Hari izindi kampani zikora muri iyi nyubako. right now. Zibwire zose zisoke. Be a fire. Hagiye kuba inkongi y'umuriro ngiye kuhatwika. Bwira izindi kampani zose zisoke zikorera muri iyi nyubako. Azana ibijerekani byose nzana. Kupa telefone. I'm sticking my finger. Kandi zuru. Hang up the phone. Kupa telefone ni umusazi. Hey! Gasani. I'll have to call Everyone, Mwese. need your attention, please. Nkeneye ko muntega amatwi. Repeat after me. Musubiremo ibyo ngiye kubabwira. The vo- Musubiremo ngo ntago nzongera kwiba abanyantege nke. Again. N'abadafite ubushobozi na rimwe ribaho. Hano bitaba telefone. Robi bikangamo bamutega amatwi none. Repeat after me. Mugiye gusubiramo. I will never steal from the weak. Ntago nzongera kwiba abanyantege nke. Musubire mu mbega birababyita ngo nukwatuza abantu mu yandi magambo. Kwa padiri niko tubyita no mu nsengero zacu z'abarokora aho dusengera no muri Islam. Kwatuza abantu. Mugiye gusubiramo nyuma yanjye. Mvuga musubiramo. Musubiramo ngo sinzongera kwiba abanyantege nke. Well, again. Ndetse n'abandi badafite imbaraga. Sinzongera kwiba abanyantege nke. Ndarahira mbikuye ku mutima ko ndaca umusaraba ndawurenze ndagatwika bira y'Imana. To help you keep that promise, Kugira ngo iryo sezerano rero ndibafashemo ko mutazongera kwiba abanyantege nke. I'm going to burn this. Ngiye gutwika inotaje yose. Nyagasani uyu mugabo ni umusazi. Ibaze guhaguruka ukava mu cyaro ukinjira mu mujyi, etaje zubakitse abakire zibavunnye, ugiye kuyitwika. Ngiye gutwika inotaje. Za taje zo mu miliyoni zitwara imyaka kuzubaka. Ari nzihagaze imbere z'inyubako yatwitswe. Nyagasani. Giant fucking ashtray. Inzu yose bayigize. Now, you're telling me that this asshole burnt the entire building? Urashaka kubwira ngo ikigoryi kimwe cyaje gitwika inzu yose. That's not exactly a disgruntled customer, is it? Wonaga ari umukiriya usanzwe. Right now. Yitwa ndi? I don't have it. Nta zina yambwiye. All the cameras in the Kamera se n'ibiki byose. Fire. Byose byahiye nta n'umuntu. Kandi yari yambaye ingofero, kamera ntizanamufashe n'ibintu byose byahiriyemo. Oh, he had a hat. Yari yambaye ingofero. I'm gonna hit you back, right? I gotta go. Ndaza kongera ngo uhamagare. Uyimenyeriwe boss. Umwana muto w'umusikama. Bafunguye ibigo we. Barayatumaraho. Hey, I need to talk to you. Ngiye kuvugana nawe. What? No, nothing. I mean, if I had Yaje kure musaza. to, like, had a call center, Inshuti yanjye yari ifite call center. turn it down, maybe Buri umuntu waje atwika iyo call center. get him, right? Wamumbonera. Get him. Namukubonera. Disappear the problem. Nyine tukamuburisha nyine uwo muntu agapfa. Ikibazo kikabura. That's way above my pay grade. Ibyo ntago ari byo unyishyurira musore. You literally ran the CIA. Wahoze uyobora CIA muzehe. Find some guy in Massachusetts. Urambwira ngo umuntu uri muri Massachusetts ntago wamubona ngo tumukure mu nzira. Job for the police. Ako ni akazi ka polisi. The name. Njye nkeneye izina ry'ibasi. Get it from me. Ntago ari njye uri kubwira. Keep me a million miles. Njyewe ungumishe kure wacana uyu musaza wuzinga ayobora CIA. Urumva ni umuntu wahatari. Yep. Yego. So check it out. Daddy can't hold your hand on this one.
This is clearly some kind of crime of passion, spur of the moment, someone snapped. Papa bisa nkaho nta kintu ari bumfashe. What we're gonna do is I'm gonna send you some credentials. You're gonna log into our cloud, and you're gonna look at anyone connected to the last few deals you closed. All right? Start. Urabizi ngiye ukoreza credentials winjire mu mashini urebe umuntu mu bantu twaba mukeka twatumaze iminsi dutuburiye umenye uwo muntu. Nico bakekaga ko ari cyo nyine kiri inyuma yo kuscaminga mama we. Komeza umbwire. You sober enough to drive? Wabasha gutwara uri soba cyangwa wasinze? Yeah. Yego, natwara. Umukobwa yisahagira none wa FBI. Cya kigo cyitwa United Data Group bakekaga ko ari cyo cyascaminze mama we hari waje aragitwika. Where's mine? Kutanza neza. My car with instant gas station hot. Akana gasanze imodoka kari kamaze imigi. No. Gusome hose oya. Firefight, all the CCTV. Amashose yafashwe na kamera yahiye n'ama hard disk. You saw some jack in his 40s. Umukobwa ukora kuri reception avuze ngo yakiriye umugabo uri mu myaka ya za 40 ufite umukobwa wa muri Boston. Ntago nyika kariwe. Barebye hakuryo babonye. They said your boy has an old ass pickup truck. Wavuze ngo umuntu waje ngagatwika inyubako yacu yarafite ikimodoka gishaje. This must be your winning. Hari menye muri babantu mwiba amafaranga y'abandi bantu bari barizigamye ubuzima bwabo bwose. You want to talk to them? Umva dufite abavoka bari bujya kuvugisha. You know, this is a really nice shirt, by the way. Wambaye ishati nziza yenze. Get you dog fucker. Naye warayibye si we mada. Bego uyu mugore arabizi ko bano bantu barabasika ariko nta bimenyetso bafite kuko ngo bafite abantu babarengera babari inyuma. Rona, if you're done Verona nimba shift yo yarangiye. rights, Wirengera uburenganzira bw'uyu mugabo. it's a nice shirt. Kubera umujinya ufite. Bafite umujinya ari kuza bashinja ngo ni ibisambo barascaminga kandi iperereza si kuri yarikorwa. Wowe baza umuntu ibibazo kamujyana ukabyandika bikazajya mu rukiko akaba aribo mushinja. Abashinja cyaha ntago ari umupolisi akubwira wowe uri igisambo. Ese amafaranga yo muyibye abamarira iki? Icyo gihe batangiye kurenga ku bunyamwuga nk'umupolisi nyine tu. Kora iperereza. Oh, so you like fires? Yeah, today I do. Ukunda muri uyu munsi ndabikunze kinzihiye pe kuko arabizi ko banaribo bascaminze mama we nubwo nta bimenyetso. Mother's house is on fire too. Inzu ya mama we nayo ngo yahiye uyu munsi niyo makuru twakiriye. Shit's on. Wiki. Ni makuru yakiriye ngo inzu ya mama yahiye. Wibuke bya birara byari byavuze ngo tujye kureba umuntu twatuburiye ni ushobora kuba biri inyuma. Tumenye ni ibiki. Yageze anasanga. Wabona aho hahiye. Bimeze bite? Byagenze bite? You good? Gusa inzu yahiye ni yayindi wa muvumvu yakoreragamo cya kizu cy'inyuma. Pani imwe ya mama we nini yabagamo. Yeah. Basanzemo n'imirambo. Yesu Kristo arimo imirambo. Hey, Maggie? Maggie? Ibyangombwa by'abari abantu. Ibyangombwa United Data Group. bisa nkaho nabo bakoreraga United Data Group. Abantu imirambo y'abantu basanze muri cya kizu wa musore yakoreragamo ibintu by'inzuki ze by'ubuki n'iki bapfuye. Bose ibyangombwa byo biragaragazaga ko bakoraga kuri ya nzu yahiye. Yari Bogaro wapfuye. Urakoze. Uya bitekerezaho. Are you okay? Umeze neza? Wiley, I'm good. Yego meze neza. You think there's even the remotest chance that the dude who burned down United Data Group is the same guy renting the spot from your mother? Ese mada nta kitekerezo utangiye cyo kugira cyuko umuntu watwitse iriya nyubako y'abantu bibye mama wawe yaba ari wa muntu wakodesheje inzu ya mama wawe. Utangiye kubikeka wowe? The beekeeper. The beekeeper. Umuvumvu. Nta n'izina rye bari kuvuga. Umuvumvu. In that barn. Iriya nzu batwitse ni ubusugi bwanje babunyamburiyemo. Bebwe ni ikizu cya mama we cyabagenye muri ya muvumvu yareraje gukodesha uyu mukobwa yise avuga ngo iriya nzu batwitse. Inyibutse ukuntu ubusugi bwanje aribo babutwariye. That's who. We niwe muri kuvugana witwa Kaza. Niwe muri kuvugana. Gaki ni iki bya bintu bya Kadafi. We niwe muri kuvugana. You burned up $1 million. Watwitse inyubako yari magaza amamiliyoni n'amamiliyoni. Now I'm gonna burn you down. Ubu rero nubwo natwitse inyubako yawe niwe uri bukurikire gutwikwa. Tell me your name. Ariko ntabwo wambwiye izina ryawe. Izina ryanjye nari kubwira. Fuck you and you Banyitura kijyaho. can remember it. Ibyo byibuke ko ariko witwa. I burn you down, you understand me? Ndaza kugushyira hasi mbere kunshyira hasi. You cannot comprehend. Mfite imbaraga utahangana nazo utanakumva. Urasa nkaho ukiri umwana muto. Don't have estate planning. Bisa nkaho utaragira imipangu myinshi y'ejo hazaza kuko uravuga nk'umwana muto. 28 years old. Wow. Mfite imyaka 28. Iyo myaka irahagije. I'm about to show you. Ndaza kukwereka ko iyo myaka idahagije kuba wamenya gutegura neza iby'ejo hazaza. Ubusore bw'imyaka 20 buri mu mayoga. Ndaje nkwereka ko utaramenya gutegura neza. Cyari kimwe ngo mfite igisirikare ngo utabasha kumva. Ndaje nkwereka ko utaramenya gutegura ukiri umwana.
ku myaka 28 iyo ngari muri 40 amakuru aturuka Springfield hari imirambo bahavumbuye ahantu mu gafamu kari gahari gato. And you say one guy did this? Urashaka kumbwira ko umusore umwe wishe abantu bose? Killed 7 armed men. Yishe abantu bafite imbunda 7. Yep. Atarashi. Said he was gonna kill me. Nanjye yambwiye ngaranyica umwana yaje kubwira muzehe. Data mining consumer service. Arje ibintu bya bindi byumbwira ngo bya data mining consumer service business ngo niyo ukora abeshya. Niko yari abeshya muzehe. Something like that. Yebyenda kumera nk'ibyo. 9 million a month, one office. I've got like kwezi office yanjye mwe bundi yinjiza nka miliyoni 9 z'idolari umva amafaranga yinjiza ariko kandi afite za call center nyinshi z'abasikama. Iyo byanze nyine ntabura miliyoni 9 kuri call center y'abasikama. Ari ikintu wabuze kuri musore. That is a beekeeper. Yavuze ngo ni beekeeper gusa. That's like his whole brand or whatever. Wagira ngo ni nka brand ye nyine yita ngo ni beekeeper. Yita umuvumvu Yesu Kristo. Musaza yari kanzu umusaza yahoze ayobora CIA acyumvira iryo jambo ngo uwo musore bamwita beekeeper yari kanzu iki. Muze yari kanzu. For someone who has elevated. Umuntu nk'uyu nguyu uba warazamutse akagera kuri urwo rwego rw'ubuhanzi cyase rw'ubugeni. Mbare rw'ubugeni. Well beyond Mona Lisa. Uyu mugabo twamwita nk'umuntu washushanyije igishushanyo cya Mona Lisa. Yakoze igishushanyo cy'ibihe byose. Did I? Nakoze ikosa rero rimeze rite muze? You've done something. Sinzi ariko wakoze ikosa. You disturbed the beekeeper. Umeze nk'umuntu wabangamiye umuvumvu, wabangamiye beekeeper. Oh, okay. None se nimba nabikoze. Kubera iki se umuntu bundi wita ku nzuki umuntu nkongo w'amafuti namwitaho. If a beekeeper says you're gonna die. Bano bantu bitwa ngo ni ba beekeeper cyangwa se umuvumvu yavuze ngo uraza gupfa. You're gonna die. Uburi buze gupfa. There's nothing I can do. Nta kintu nabikoraho nawe nta kintu wakora ngo umuhagarike ubwo uraza gupfa nimba yabivuze. Like what do you even do here? None se ubwo wabukora iki? What good are you? Ubundi se ubwo ushoboye iki? Yeah. Va musore. I did 35 years. Umva nakoreye leta imyaka myiza cyane 35 nkorera leta y'Amerika. Culminating as director of the world. Nakoreye ibigo byinshi biyobeye ku isi, nakoreye ibigo by'ubutasi hirya no hino ku isi. But nakuriye CIA. chose this job as a favor to your mother. Ariko kano kazi impamvu ndi kugakorana nawe wacana we nukubera faveri cyangwa se ni nka mama wawe mba ndi kubikorera nago nakabaye mukorera kano kazi. Keep Danforth Enterprises. Kugira ngo kino kigo cya Danforth gikomeze kimeze neza. Keep her reputation. Kugira ngo mama wawe izina rye ridaseba. Niyo mpamvu naje gukora kano kazi ubundi ngiye nakagombye kuba nkorera leta. Oh, sit down. Nanjye ariko mfite izina ryanjye icara wakigoryi. With you, umuntu aba yakwihanganiye nihanganira kwivumbura kwawe kw'amafuti. I'd kept you out of jail. Ukora amafuti menshi nkagufunguza ntujye muri gereza urumva nawe ufite umuntu wawe CIA yakurwanaho. Endless stream of makuru numva ngo ukoresha ibintu by'imbuga ngo bicuruza abana b'abakobwa babandi bindaya ngo ucuruza amavideo y'ubusamba urumva ko uyu muhungu ari rwiyemeza mirimo ngaho n'umusikama afite imbuga acururiza amashusho y'abakobwa bambaye ubusa basambanira abagurira hindaya. You're a drowning man. Umeze nk'umugabo uri kwirohama wa mwana we. Ibyo urabizi kubera business ugenda ukora. Igihe umuntu agenda kinjira muri business itemewe n'amategeko nyinshi zo guhemukira abantu ukajya ubona kari kurohama nawe ubwe. Get right, I'm scared. Ufite ubwoba cyane, mfite ubwoba bwinshi cyane. Terrified. Ahubwo ni bwinshi burakabije kandi nawe ukwiye kugira ubwoba wacana we. Well, let's just tell me what the fuck this guy. Umuntu uwo muntu witwa beekeeper ninde? Ko numvugize ubwoba. He's probably the last pair of eyes. Uwo muntu niyo maso ya nyuma uri buze kureba. Bwa nyuma bakabona gupfa. Mbega niwe muntu wa nyuma ni muhuru uzayitupfa. Mbega niwe muntu numara guhura n'uwo mugabo nta wundi muntu muzongera umvisha iryo jambo ariko muze baramoje ngo uwo muntu wita beekeeper ni muntu ki muze mva ijambo yasubije umuhungu we arabwira ngo niwe muntu wa nyuma uzabona muri make umunsi wahuye nawe niwe wenyine uzareba nta amaso ye niyo uzareba nyuma ye nta wundi muntu uzongera kuba ugifite ubushobozi bwo kureba uzaba warapfuye. Atuwo mugabo niyo maso yanyu muzabona bivuze ngo nyuma yo kumubona nta wundi muntu azongera kubona we azayitici mu byerekeranye n'ubusesenguzi ngo bankurikiranire. Dude, I think United Data Group. Nakeka kira kigo United Data Group. So there's got to gifite izindi call center nyinshi cyane hirya no hino. All of them and that kandi zose zikontororwa n'uriya mugabo. This could be like a bisobanuye ko $1 a year operation. Bari abantu ku mwaka bashobora kuba bakorera mu miliyari n'amamiliyari. Did you hear a single word I just said? Amagambo ndi gukubwira kuyumva. Bivuze ngo kira kigura musore yatwitse ntago ari cyo cyonyine. Gifite ibindi andi mashami menshi. And? Hanyuma. I was just thinking you come in here hungover on your day off. Ndakeka waje ku munsi wawe wo kuruhuka uri hangover. And the whole squad has in 2 years. Yeah, well, they fucked with my family. Bamenyereye famille yanjye.
What'd you get on Clay? Clay wamumenye yaye makuru. Clay ni wa mundi bita ngo ni beekeeper. Yeah. He's a ghost. Uriya ni umuzimu nta makuru tumufite. What? Wiki? Yeah, all I have is a birth certificate and Icyo dufite ni certificate y'amavuko nta kindi. Nta handi hantu wagira ngo ntahemberwa muri banke, nta credit card agira, ntaratega indege na rimwe, mbega nta makuru y'uriya musore beekeeper bafite byibura ngo uvuge ngo ajya atega indege agiye hanaha bahita babibona bakavuga ati dukurikirana abagiye gukora yakahe kazi, ntaratega indege kuva yavuka. Ntaranga muntu usibye icyangombwa kigaragaza ko yavutse, nta yandi makuru tumufiteho. database I can think of. Ibikumwe bye nabishyize muri database ahantu hose nacyo kigaragaza kabaho. This dude is former military all day. Yaba yarigeze kuba umusirikare se? Telling you. Nta kintu kimwe kibigaragaza. Did or Adam Clay doesn't, Adam Clay meze nk'atigeze abaho niko yitwa. which is terrifying. Ibyo rero nibyo biteye ubwoba. Classified program. Ashobora kuba ari muri porogaramu ya leta y'ibanga. Leta y'Amerika iri gifite porogaramu z'ibanga z'abasirikare b'ibanga baba bari kora akazi nyine ka danje ku buryo ubusanga amakuru yabo barayasibye hirya no hino ku buryo n'ahantu bajya kuneka cyangwa ikintu bajya gukora hadugerageje kubashaka babura nta muntu wamenya akazi bakora bano bikangamo. Uriya mugabo witwa Special Agent Wiley. Okay. Let's go. Tugende. They found the guy Garnett. Wa musore Garnett baramubonye. Let's go. Tujya kumureba. Garnett ni wa wundi nyine banaze mu nyanja akamanukana n'imodoka bayimuziritseho. Jessica. Know why I'm calling? Ndakiye kuzi impamvu mumagaye. No, I'd do anything. Urabizi nagukorera buri kimwe. Anything. Icyo ari cyo cyose. For you. Ku bwawe. Derek's scared shitless. Umwana wanjye Derek afite ubwoba. Hari umukecuru wahamagaye wambaye idarapo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gatuza. Murabizi abagabo mubona ninaha bambaye amasuti yagiye ari utuntu tw'utudarapo tw'igihugu. Murabizi akaza kenshi babakora. Uyu mukecuru wamagaye nawe yambaye idarapo rya Amerika mu gatuza. Scared. Nubwa mbere mbonye umwana wanjye afite ubwoba muze. He's made his bed. Ameze nkaho yishinguye pe. Umwana wawe. Board seat on the holding company, that's another $1 million A year? Plus you promised you'd take care of him. Njye nagwaye kampani kwinjiriza amamiliyoni menshi kuyikurikirane unsezeranya ko umwana wanjye uzamurinda. Look. Kuri iyi nimero. This is priority 1, Janet. Janet birihutirwa. One, I would know about it. Look, I'm heading downtown to a POTUS break. Umva ngiye guhura na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umvishe ariko ngiye guhura na POTUS. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwita POTUS. Ngiye guhura na POTUS mbwira vuba. Bigaragara umugore bahamagaye ni umugore ukomeye cyane wo muri CIA. Me out. Banzu nyumve. Uyu musaza niwe uzayobora CIA. Work for, don't you? Oh yeah. God help you. Uzo nkorera ndabizi. Well, Director Howard. Director Howard. Friend seems to have caught the inshuti yanjye noya. attention. Bisa nkaho yakoze ibintu bitagombaga kuba. I don't know how else to say this. Sinzi uburyo bundi nabikubwiramo ariko hari beekeeper. Wait, a beekeeper? Beekeeper wanyawe se? Muvumvu ye. Not good. Ntabwo byaba ari byiza. Ati umusore wanjye hano ari guhigwa na beekeeper. N'abayobozi ba CIA yo bumvishe ijambo ngo umuvumvu barikanga. 7 today. Amaze kwica bangahe barindwi uyu munsi. You busy making funeral arrangements? Ndumva muhugiye mu gushyingura. Not jokes. Nkeneye ubufasha sinkeneye buragi. Mumfasha amagaye kuri CIA ngo bamufashe gushyira hasi beekeeper. Hano baje hano. Is that Garnett? Woni Garnett? He's strapped to an old pickup. Bari bamuziritse ku gipikapu gishaje. Reba hakunino. Bari babanje kumuca intoki.